Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi uyaqala ukungena kulo, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukusho nesenti-ke elimnyama-ke leli ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizolungisa nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ungakuphuthi lezo ndaba ongazazi njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la sethi-ke sonke-ke njengoba sonke sazi ukuthi udlulile-ke emhlabeni uSiqiniseko Mvila emva kokuba-ke adutshulwe-ke laphana ngoLwesine emini-ke laphana ngesikhathi-ke e-live-ke la umndeni kaSiqiniseko usuphumele ubala waveza-ke izinhlelo zomngcwabo-ke laphana ukuthi-ke zime kanjani njengoba uSiqiniseko umuntu-ke obedumile impela-ke la embonini yamabhinca-ke baningi-ke abafisa nokuya-ke emngcwabeni yawo-ke. Usuyikhiphile-ke iy'nhlelo-ke zomngcwabo ukuthi-ke zime kanjani-ke usuku laphana-ke azongcwatshwa ngalo 8 June 2025 ngeSonto. Indawo azongcwatshelwa kuyo iKwaMaphumulo eMpungeni. Inkonzo iseMpungeni Primary School. Laphana-ke bekusho-ke obesondelene naye uSiqiniseko la okhiphe ividiyo-ke echaza-ke okuningi-ke esho ukuthi-ke abantu abafisa uku-attend-a lo mngcwabo-ke lo aboya kulezi ndawo KwaMaphumulo eMpungeni-ke la bazokwazi khona ukuthi-ke ba-attend-e inkonzo-ke nomngcwabo. Konke mina ngicela bese ngene ema-comment section yafushufu lakho ukuthi wena kucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu wenze okulungile nje ungixhase ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.